Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah tepajai ipangulunan niya si mata ipad darari weri kadapa puji maraja tari alim malakbit nampung Allah subhanahu wa ta'ala lasabari ilalanna iya waktuwi pada angkaki napasipulong anrangi napasitarupa ilalanna tudat-tudat napapideceng. Kita datang untuk bermajelis ilmu. Kita datang untuk memenuhi panggilan Allah. Karena podo ia mananagak go madacita ilalanna iwatui. Mencaji aletias salama irilino makutu parupi mencaji aletias salama imaturi akhir. Amin. Selanjutnya salawat dan niyama passalama. Tentu si matari pangului ri alim malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siddi Nabi malada masaruma puji dan niya masarupain ring risininna umat. Kenapa saya katakan demikian hadirin? Nasabad na pemilu ibicara alagbiran na Nabi tadi nawat ding ipagang kalibawan rilino. Nasabad yetu alagbiran na Nabi ta lepanyek dingi tempo na tuwo yang nyaman-nyamang itu tempo na mati. Ini terkadang ada orang yang senantiasa bertanya, ang kamu pagaro baraka na Nabi tak langsung ri umat na rimun rilele na Nabi taripamasina pun. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih punya peran di tengah-tengah umatnya secara langsung setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kembali kepada Allah? Maka ia na aga-aga na pebaliang alimalakbik na Nabi tak mencajitan riri idi. Maka da ietu Nabi tak de nengka nawelaiwi umat. Aga nasan Nabi tak. Hayati wa mamati rahmatul li ummati. Iero iya nasan Nabi tak. Hayati wa mamati. Tuwoku na niya matiku nasan Nabi ta rahmatul li ummati mencaji pamasi ri umatku. Nabi tak pawiro. Kaya na bangsa pa. Yeko Nabi tak mencaji masi ri umat na riwat tutuo na manas sa pak malahiran nita sahabat pangkau kena Nabi tak batina makasin nita manong. Dengan jalan seperti itu maka sahabat mampu belajar langsung kepada Rasulullah tentang iman, Islam dan ihsan. Oke rita. Aga to si tempunan na pura mati nabita. Aga na cinari idi. Kaya gini mundur barakat na nabita nalili ni nabita ripamasina pun. Iye na nasa nabita eh. Maka iero iya mateku nan niya tuwoku mencaji masiri umaku makibat wangi ye kulele karipam masene pong Allah Ta'ala
Naweringa pong Allah Ta'ala siddi alak birang aga iro de nawat di minre amala na umakku ripuangi ye kode na pura ya pangolowa jolo ri aleku. Agar pak decen. Jadi itu amala tak bet kadua ipenre ilalan na tas siminggue de nendre na rekode na ya pangolon ri nabita. Na sabak magay nabita pak kita mata de igagri tengah na umatna. Tapi secara batiniah dan hakikat Rasulullah itu senantiasa hidup di tengah-tengah umatnya. Ya pengolahan ni. Gangkan na makina nabita. Ye komelo iipinre amala na umatku. Riwat punna asiningi alarapan na. Amal itu kan diangkat setiap Senin dan Kamis. Makanya biasakan kita sering itu istilahnya kita puasa Senin Kamis itu dengan harapan makna ia kuma puasa Senin na so Kamisi wading amai narik koto ma puasa matangak ma puasa decing ijamat decing ipu kengka ninre apalakta. Makanya kan kita disunahkan puasa di situ. Karena kenapa? Saat itu puasa kita, amal kita diangkat oleh Allah. Contoh kali Pak. Agana sanabita. Ikumilo iipinre amala na umatku ripuangi. Nabawa ni maleka amala na umatku rioluku. Upan na. Yeroko na pitang nga amala na umatku maleka Megangi de cenna na iya papeja na agana sanabita. Hamidullah. Puji-puji kearipuangi. Saya bersyukur kepada Allah na sebab ternyata ia anu meloin na penrek megangi decengi na ia patpejai. Tapi jika sebaliknya kata Rasul, itu sinarik kularapan na iro meloin na tiwi maleka megangi rotak na iya anu mapacing megangi anu masalai na iya anu madeceng. Apa kata Nabi sebagai bentuk kecintaannya kepada umatnya? Istighfartu ala Allah. Iya nasa milo tobakang itu umat ripuangi. Magi milo tobakang ukolino. Bajet de nagaga papeja na umat rapi ipu ngelata. Adakah orang yang begitu mencintai umatnya? Kamu pagatau pak malak mapujiri ini. Kecuali alih malak na suruh na pengelata. Ketika kebaikan itu Nabi akan bersyukur kepada Allah. Jika keburukan yang paling banyak maka Rasulullah bermohon kepada Allah dan meminta tobat untuk Allah. Ini lo tobat kaki. Maka ia na agak pak mentegak syukurkan ini. Alhamdulillah. Betapa banyak kebaikan-kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma yang menjadi pertanyaan, kegena tawat dinyak nampaknya matuk dosa no pun nabi. Kegai bangsa. Kegai model itu apa kiro. Nah sebab biasa upo ukonroni. Maka dekat mega tau mati pak mengaku umat na nabi tak tapi nabi tak masak-sakar ni. Pada mata itu pak atai. Mega tahu mengaku atari puangi tapi dek nang kaya enggak ate ukupun. Magi aku apa? Nasabak dega bate na pak dupe ale na mancaji ata makuto por umari nabi tapuluk kipangkokan na niya ampe-ampe na. Denal lahiran. Denal lahiran iro agagay kwaling na pa. Napiki baca tapal lahiran iro ye ko mangaku ko ata allahirangan na ate paang ka irita pakkasiwiyang. Deji ko mangaku ki ata na degaga pakkasiwat ta aja ama idik ka ngaw-ngaw. Makotoro na bitta. Mangaku ki umat na bitta tapi pangko ketak di inang ka na iya ipu ampe anu angke malak na ampe na bitta. Idik ni mengaku.
Maka tapacoban Pak pada takapesa. Coba kita bermuhasabah saat ini Pak. Ya komelo ki mencaji ata mas tiak kasirisan alita. Makanya kan de tu gaga Pak Munrin na pak kasiwannya kotania la'allakum tattaqun. Ibadah itu Pak. Sinin na pak kasiwan ia angkay na surua pong Allah Ta'ala cik di bawah capak na itu. Aga iro. Melo imnite pong Allah Ta'ala makanjak moga ampe-ampe mu rimun ripuramu mu pasal nerapak kasiwan. Allah lihat di situ. Biasa tingkalingan Pak. Mungkin sering sekali kita dengarkan melalui guru-guru kita. Agak dek ganang katingkalingi suruh matapat ni pong Allah Ta'ala Pak. Timpo na tu dari tengah sahabat na. Di Madinah. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di antara para sahabat. Matangang itu datu makor Pak mapapuluy ada nabi ta yattali'u alaikum min ahlil jannah. Ye matu angka tau matu lalu kutuyolomu ye na tutau isa suruga kekeke. Nabi tak pawiro Pak. Dena na tamatu angka tau lalu kuyolomu isa suruga itu. Maga na tas di Pak nariko Nabi tak jelo itu makir. Ternyata Pak. Dena na tapurana na po Nabi tairo angka tau betul. Dari kalangan sahabat Ansar. Pada sana masih kita. Ansar ni? Nah, Ansar. Dari kalangan sahabat Ansar. Ya mereka sahabatnya Nabi tahun kedua Pak. Ada orang-orang muhajirin dan ada orang-orang Ansar. Muhajirin itu Pak adalah orang Makkah yang ikut hijrah beserta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Dinamakan orang-orang muhajirin. Kalau orang Ansar, orang penduduk asli Madinah, ia angkat tarime Nabi tak si bawa sahabat na pole Makkah. Kenapa dikatakan Ansar? Ansar itu artinya orang-orang yang suka menolong. Napoji maktulungi. Jadi makutoka pangku masigiin napoji te situlu-tulung. Apa asan na masigita al-Ansar? Ya kota manik masigi al-Ansar mamagi-magi ko masuni pole ko masigi dek na paja tipat di bola tan napodo kasi wat dingi utulu pada kurpa tahu. Aja na sabalik na. Masuk ko pole masigi bali bola mo di meway ada. Jamaana agayro al-Ansar uy kanja pasan na masigi na. Magato si alena dari sapaw-paw. Contok. Itu kan begitu Pak. Maka tak kapucit ditahu. Angka tahu Pak Tama dari kalangan sahabat Ansar. Mericak mupi. Mericak mupi jenggot na. Metik-metik mupi bekas wejenik na. Nah dia agak tahu Pak Tama. Kau tanya iya. Maka ni sahabat iya na tahu. Alaikum min ahlil jannah. Yattali'u alaikum min ahlil jannah. Ir tahu Pak pure masam paja pure pokoknya dia gak sewa-sewa. Sisan na bajanna mati sila bitta. Yattali'u alaikum min ahlil jannah angkatumatu tomilot angkatumatu tolalo ko yolomo isa suruga itu. Sisan na dia nabi tepura na po nabi tak lalo si iya matoro to iwan miro. Doang ngesun hi. Doang ngesun itepu tialena. Sisan na gan italung ngeso. Yattali'u alaikum min ahlil jannah. Masya Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Masiro tahu Pak. Talungeso maloleysu adalah Nabi taci ini tahu kinatut nagallo. Iya. Maka engkau sahabat penasaran. Abdullah bin Amr bin As. Yero panglut Abdullah bin Amr bin As. Penasaran nih. Rasul. Maga ko musuro kalau bolani roto milo kalau miti aga di na pusipa mana kamak na kusa suruga.
Jadi kung kataw mato ko pa jamaah na langsung tita tiba kanya-kanya ampi-ampina dan sebagainya. Dia marigal ulo ko mapan ni kulan ni tay-tay. Nah, agak tu na jama man ka manajit taw. Alarapan na pato contoh. Agak na jama. Apa istimewanya orang ini, Pak? Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menunjuk isa surga itu. Nah, ko Nabi tamak jallo papada lo na tumak desa surga to kan itu. Ah, bini menaidi na jallo makwar. Tapi mata pi pada kita na podo ikut tanya idi na jallo di ngami ipusi pasipak ni rotawir. Maka datanglah Abdullah bin Amr bin As ke rumah orang itu. Malam pertama mutuk tengah benih. Panglut Abdullah ibnu Amr bin As. Yero tempo na moto tengah banila atau matin ropapa na runtuh. Matin runtuh. Yan kawite masampajampan. Si Sandanita si Elena dito na sampajaduha. Okay. Kanaro pa nila yan naro. Malam kedua makko masih. Makko siro. Dito kan dia kena kasala na. Apa nak dito makko sa suruga. Mapamula ni Pak, mapamula ni menre. Ini penyakit, Pak. Ini penyakit, Pak. Hah? Melihat dan menakar kebaikan orang lain dari kacamata kita, jangan sampai. Persoalan ya leta tuh. Ye ko timbangan na de cetak melo ta timbangan ide cen nate maka solalu oke. Maka solaki. Gede dompen. Sesan na gede talumpan ni makko matoy. Deni le paran na pauni. Adam pengekah. Lo narada. Majik nangka. Narampe na bita okko masigi italung ngeso na pakoli-koling. Ikututu mijeti mapul makada angkat tumatu lalok kolomu to isa suruga. Na dega aga to lalok temputa cerita si basuro na punglat. Alo kata dia ini. Deji make kapa makanja melo ka makutana. Aga mema je mujamuk kubolamu. Aga decemu, aga keistimewaanmu, menang kejelasan Nabi atau isa suruga ko. Nakkadir sahabat ema adari illa ma ra'ait. Dia iseng. Namita katuk kubolaku talumpan ni ko talungas somonro kubolaku namita gitu ampe-ampe ko. Tumelo makna pakkasiya matantuku makkasiya perlu kedegaga. Semuanya standar, Pak. Berejamaku alhamdulillah. Sunnah rawatibku kabaliaku dan sebagainya alhamdulillah. Tapi mungkin saya tidak menonjol dari sisi amalan-amalan yang lain. Tapi nasabak makutan aku kira-kira agar wanita nabita sehingga makwa karo. Maka sahabat itu mengatakan. Yerupal alarapan nakung kanito suruna pungalatala makuna nabisangi iya. Nadik nang kanatire siaga egan na sahaba. Kira-kira menurut ia ang kedua. Dan rupa mi. Tanapodo iya na replenita nabita mencaja alalang ang kuya matama suruga. Aga na sa sahaba. Yang pertama, yeru iya. Ikumilo ka matinro. Demito gaga ilalan na atiku abacingang ripadaku turipancaci. Demito nang kamelo pusipa itu melo solangi atin na tau. Nasaba upahang. Maka da iya kotasit dia rupa tau isolangi atin na saman na isolangi malang isa na lino atin na tau. Niga di idi, niga tau Pak. Ta coba kita pikir. Niga idi, niga tau Ye ko angka tau ijari, palisuri alemu, mupoji ka narte pakotokko. Coba tertimba-timba aja. Ye ko angka tau ibang-banguang, palisuri alemu, mupoji ka narte pakotokko. Ye natunak ka na tau, niga idi, niga tau
Makanya Allah membingkai kalimat istimewa dalam Al-Quran. Kalau orang beriman, innamal mu'minuna ikhwah. Majapun nasinin na tumatapa emat pada burane manang. Ia telah itu mat pada burane pak. Peddi na pada burane tak mesti ipu peddi. Sarana pada burane tak mesti ipu sara. Bukan sebaliknya. Jadi to kurukurnya le tamak na matapa muki dah. Idi amami madece nade na madece pada tarupa tahu. Na yapo namiga kajajama kukipa maka yang penting yak madece muka mon ritupi tahu. Tabe pai. Ada yang keliru dengan cara berpikir kita. Aja lalu tak apa-apa ya. Aja tak apa-apa ya. Dia tak kaboro ya. Biasa kaya tak kajan na pak nariko ubaci pak dongan na Nabi Ibrahim muka kurangi. Tak kajan na lak dekat. Aga na sapulta Nabi Ibrahim tempo na melodong. Itu diabadikan dalam Al-Quran pak. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Warzuk ahlahu minas samarati. Pun. Alingi asalewangan ngi kampungi. Agar. Asalewangan na jolo kampungnya hilau. Apa selanjutnya? Warzuk ahlahu minas samarati man amana minkum billahi wal yawmil akhir. Ye kopure ta pasalewana pang aringi papedalle ri atammu. To iya angke mataperi konan niya mataperi sorimun rimu. Pak kutanana pak kanjakna ayatna kanjakna pak dongan Nabi Ibrahim. Monrole jolo decenai telae keamanan. Ya Allah anugerahkan keamanan pada tempat ini, pada negara ini. Alengnya asalewangan magai pak. Namo makan japak kedalik na to narekodena amak kampungnya pada salama. Ita pakan jaki pak Banuatahi. Namo masulap pe waram parang narekodena milo tanang akatutong na tawe pak si merocak-rocak. Coba kita lihat di Palestina, Pak. Ini tunjuk kemasan pada subuh, Masya Allah. Ya pulka bendorong lalu kakai, maka Pak. Pahlawan. Tapi saya merasa aman, Pak. Dan ini nikmat yang tidak ternilai. So gimana torapeng, tapi dari kutiba rocak. Agak kanjakna. Maka Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, minta kepada Allah. Kenapodo tisalewangan ipak kampung kita. Dan ini yang dilakukan di Mekah, di Arab Saudi. Dan sudah dicontoh di Malaysia, tapi di Indonesia mohon maaf mungkin belum. Apa Pak? Salah satu kewajibannya seorang khatib Jumat di mimbar-mimbar Jumat di Arab Saudi, Malaysia, salah satu di antaranya mendoakan kepemimpinan-pemimpinnya. Ilo doangan gini cina cuma perintata. Pertanyaannya, pernahkah kita seperti itu? Puraga ilo doangan gini cina cuma perintata. Narekomendasi itu mah perintata Pak Nademu, Pak Guru itu mah perintah PDC. Coba Pak, ini kan ayatnya jelas. Maka dari sini kita bisa meneladani lisu KPM Pak. Maka dari ko angka pada sifat-sifatku nita surona pun Allah Ta'ala. Natan rakato suruga demi Allah. Semenjak tua ka de nang kami memang upena di de nang kami lo pusipa isolanya tinda pada kurupat de umelo. Kenapa Pak? Niga iya niga tahu. Ya tu biasa nasa tema kada narekuyale rudu ale tak menyamangi pak kalinungi. Iya tu katuna sa biasa makda isal. Sengyalemu. Ya kung kagaga may mujama mo timba-timbangi maka da aja ama ya madece tapi masulang ti aja mujama Pak. Namo de mo pacangi dalele itu.
Seperti itu, Pak. Nah, sebab ipalisi pemen realita. Maka bagi saya pribadi, Pak, dengan segala keterbatasan ilmu saya, maka ilmu yang paling tinggi yang mesti dimiliki oleh orang adalah tahu diri. Ilmu is'al. Dia nggak kecotan Pak disengang itu, Pak. Ikuti makan dapat keseng tapi demo is'al padamu. Kau punya harta tapi kau tidak is'al. Kau mau kemanakan harta itu. Dan sebagainya. Maka li suka memang alasan pertama, Pak. Maka coba kita ukur. Ada orang yang ibadahnya standar, tapi dinamakan oleh Rasulullah SAW terima tepatnya pengelatan atau isi surga. Karena kenapa? Dia mampu menjaga hatinya, dia mampu menjaga jasadnya, dia mampu menjaga badannya untuk tidak melukai sesamanya. Yang kedua, yaitu si iya. Iko iro paling itu suruna pong Allah Ta'ala. Aga iro iya. De nang kanamase sa papinadikku. Nariko ang kataw. Tatamba papidalik na. Lolo nga papidalik iya de igagar iya. Iro? De nang ka umasarasara nariko kadalik na tinadikku iya. Tegi mondoro, Pak, jama-jama ngati mana liur, jama-jama ngati. Jadi ko komite tiba de cepai, tiba kanda ya Allah lo ngenak ketotongta, tapi ko makapbongi e tabi. Iya ko ati ye marota apa. Maka anak iya na tu Pak sabak na dek na paja na rampe tu acata. Iya ko harapan na ang kapak kasamilo tajama tepat cinrlo, tapi atik tak baje engkau mampu merasakan nikmatnya ibadah itu. Bertambahnya rezeki orang bukan menjadi perkara bagi saya. Tambah dalek na kaya ng kaupususnya. Kenapa? Allah mengatakan dalam Al-Quran, rumus rezeki ada dua. Apa itu? Alladzi qaddara fahada. Iro dalek Pak qaddar. Aja telah qaddar. Pura atoro. Ya konoloki madece Pak genai dua. Aja roh. Fahada. Aga telah fahada yiku pungala ta'ala matoroka ko dalikmu alina tutu pungala ta'ala melepat 77 Allah lagana dalikmu kan kamu papuli. Apo ini? Pak ini mana milo murusu i? Dia nagaga pada jama-jama tahu tungan itu Pak narko jama-jama na pungala ta'ala mili jamai. Aga telah jama-jama na pung mili japa alina pungala ta'ala matoroka ko dalikmu. Allah yang atur itu. Ya kode pigaga aswe palisi pemang. Tanah itu pedaleku kapan? Ya kong kamu pucina cina na de pigaga pa alarapan aja na musalangi. Pongi palisi pemang palemu. Kira-kira kong kaninaleng apong Allah Ta'ala iru Pak cucuk mo garok kuya. Nasaba ang kadale oding ang kapat tapi niti pong Allah Ta'ala de na cocok to kuiko. Kan bisa modelnya tapung. Oh, iko sapo. Contoh. Oh, iko sapo ka panulis iko nito. Apa paano lebih paliwat-liwat ko? Ang kataw pa kadaro, makanya pala lebih nih. Magi iko bahasa nani tay pala lebih mega decin. Agar Pak, bate taro pikiri. Tapi ang kataw si anggota paliku i. Maga to simple nasa tanya bahasa na ron kakak na ro. Apa angkara gagan na naliwa sekik na o chochon. Okko nito Pak mondro resona setangi pakatulutuli tawi. Ye naraguna na tappa ye naraguna na pakkasiyangi. Nasaba na ito gagan na jama setangi Pak ko na pakwaki. Meron ko panganjuri. Bene ka pagawe Pak tabi bene pagawe ka pa itu setangi wat di pensiun dini. Iya kodena iko matapak mana ni tahu nasaba iro tapai Pak bicara masuk mutama papa dan napasa Pak maka angka na jama-jama setangnya iya ko mak di bol sinap pesakmu kuat ding amma ko paleku agaro
Wading amma ko nangi uparagandai. Nasabay ito tapay makuro. Maga tayo tapa. Ito? Yung makuro mo kanda tapat ta. Pimaga koloro. Palawangan na subuhan na laro pa di sa mukro tapay. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa. Doa yang paling sering, doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi. Allahumma ya muqallibal qulub. Sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Pasti tepat bolak-balik atin natin. Nabi tak apa. Nabi sendiri yang dijamin oleh Allah surga tempatnya masih khawatir terhadap hatinya yang senantiasa berbolak-balik. Bagaimana dengan kita? Andre mana sesi bawa anda teman sesi garu-garu mopa. Dewa kedan anda teman sanu masalah Pak De, madari ki mandri Pak ya lupa mak bismillah. Oh, puang ye. Aduh. Madari ki mandri ya lupa mak bismillah. Masuki peleba segi Pak tapalak mana Pak dongan na, tapi biasa yang lupa. Bati na rupati Pak aga je mele yak boro-boroan nama na ini na tahu Pak mapak takkan lupa. Maka apa yang kita sombongkan dalam kehidupan di tengah keterbatasan kita, di tengah kekurangan kita, maka kita butuh Allah untuk bersandar dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Apa upan Pak malada mapasandri ko nu Pak upan atau malada mapasandri ko Pak kalinonge Pak siap-siap kita kecewa. Apa ye koko ki linoy malada sandri Pak ye baraya gaga Pak ang kasi sandri si madarin rupo. Tapi koko kopongi mapasandri di gaga Pak orogi ngem dunia umpamanya kau tidak dapatkan, tapi Allah telah menyiapkan perkara istimewa di akhirat. Saya ingin sampaikan Pak, irpung Allah Ta'ala ini samitumu dede. Angkanya itu atana pung Allah Ta'ala Pak, namu pung Allah Ta'ala matuk pa akhirat ni utama pangiwan. Maraja pangiwa. Pura ni aje, lay padang ayak na pung Allah Ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, wa tukallimuna aydihim, wa tashhadu bima kanu. Nisang napla uraya. Oko akhirat matu ipatokun ipanan na liman ipanan na ajena masak kamupi. Tapi dena biar pengelata lah canggih itu. Saya sering mengatakan bahwa itu maku kipai engka alak na pasat tawi unrubati na melu manini tawi engka amaga gana cet apa pulih. Makanya biasa kung kagagat tak berharga ipasanya kesener. Ya makir. CCTV. Magi ni pasang CCTV Pak. Angka ama anu masalah Pak. Angka bukti. Ya toh? Makotor mato ku akhirnya. Angka to maraja sakka. Atanya iya. Denang kawalan. Denang kau jokak ko tuh. Nasabak maraja sakka ko mak di pengelatan na pedang malaikat na putar akan CCTV na. Aga merek na CCTV tak angka merek na. Aga merek na. Inna alaikum raqibun wa atid. Ada malaikat rakib, ada malaikat atid. Iya CCTV tak angka na pak dak pengelatan ko ni. Denang kena mati lampu. Denang kana degaga jaringan na ang katuto. Magi na patin rosa ni pengelatan dari malaikat Pak agar malaikat mampu mencatat setiap detil-detil perbuatanmu. Ada saatnya kau bertobat terhadap salahmu, Allah akan hapuskan. Tapi ketika dosamu bertumpuk tak pernah kau tobatkan, maka siap-siap kau akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Putarakan ni, ada nanti masaka. Kanya cara tanya aja iya kasih na kanya cara na tanya iko na tapamu. Tapamu. Viral. Iya tuh. Agana mo tu pako ko kilino viral. Itu mapu internet si bata peneruntu tapa misaki. Tapi kok akhirat di depan semua manusia itu diputar.
Leputarakak ko. Degage busuk-busuk ko. Kemana si Pak? Maka aib dan keburukan itu akan nampak. Dan akan jadi malu yang luar biasa di hadapan Allah dan di hadapan semua manusia. Lui engkanya tuh. Makanya tabe saya ingin sampaikan. Ketika kau melakukan keburukan. Ketika engkau papejakmu jama. Kau boleh aman dan merasa nyaman. Ketika ada keburukan yang kau dapatkan. Tapi kau mampu lepas daripada pengawasan manusia. Kau boleh lepas daripada pengadilan manusia. Tapi kau tidak akan pernah lepas daripada pengadilan Allah. Kenapa? Alaihissallahu biahkamil hakim. Allah itu hakim seadil-adilnya, Pak. Terakhir. Mukban matasui. Apa yang saya ingin sampaikan? Apa sandre kiri puang ni, Pak? Apa sandre kiri alena puang masagalai? Hanya dengan cara seperti itu. Bajik matadai bateta turila napak kalinota. Dengan segala keterbatasan yang kita punya. Dengan segala kekurangan yang kita punya, Pak. Maka yakinlah. Yiko pole nang kamatu nang kawat tu, Pak. Na pole talai, Pak. Betul-betul kita merasa kurang di hadapan Allah. Maka salah satu caranya berdoalah kepada Allah. Yiko angka sarata. Yiko angka malak data pusara. Alarapan na agi-agi malak data pusara. Jok kaki milo doang. Datangi Allah dengan penuh ketawaduan. Maka bolehlah kita amalkan doanya Nabi Musa alaihi salam. Jadi angka tu, Pak, dengan panglutan Nabi Musa, Pak. Timpo na pura na pinung. Untana anak na panglutan Nabi Syuaib. Iyero panglutan Nabi Syuaib. Angka anak makunrinna na saparan Allah kayang. Angkay Nabi Musa kalau lowe lampe lamupah. Naruntuk ri tengah na padangi. Nasabak makundra-kundra. Iyero riolo, Pak, yukomelo ipinung untay. Munri pitawana makundra ipinung. Makoran ilupui mana jolo na pinung untana. Tapi angker pangulutan Nabi Musa. Natulong iro makundra. Dini sa makadanak na Nabi Syuaib iro. Dini sang. Yung kan dikasih natulong dengan penuh keikhlasan. Mesti na alena jolo tapi napak jolo iro makundra iro. Isan na pura maparo pak na pinung. Salasay na pinung jok kay macino pangulutan Nabi Musa yawana jok kajumi nilo doang. Doanya itu ada di dalam surah Al-Qasas ayat 24. Surah Al-Qasas ayat 24. Wat bisa ta baca-baca tu nari kotak betul-betul nasangnya tahu mata nak tahan isat di pakkalinota. Maka bacalah dengan penuh ketawaduan ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Musa lewat doanya. Apa kata Allah? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Betongan na puakku majapunna idi ni malak dakwa para luap panonor nga papi dece. Dece ngaga. Ini man. Idi pun itu orang nuap pun panonor nga papi dece. Dan niya sininna anu ia angketa patudun ri alaiku. Apa yang terjadi, Pak? Ketika Nabi Musa selesai membaca doa ini, datang perempuan ini memanggilnya, "Hei, noli kambo." Mata sedih, Pak. Dalein lolo, tanya disapa, dalein lolo, noli kambo. Jadi semakan iro tomoli Nabi. Maka datanglah Nabi Musa kepada Nabi Syuaib. Maka dapit ini. Melo katus saparang Allah kang anakku. Maka seketika itu Nabi Musa, Pak, yang dulunya hanya tinggal di mana tidak jelas dan sebagainya, tapi ternyata berkah doa ini setelah menolong orang, Pak, doa ini setelah menolong orang, ternyata Allah mengijabah semuanya. Yang tadinya belum punya istri, anak-anak Nabi Syuaib anak bilang, silahkan kau pilih. Nalatoni binina, anakna, angkatona onronna, ijamito paandrina, mas sepukna. Nang kamanan nih. Ang kamanan, Pak. Kenapa? Apa yang saya ingin sampaikan, Pak?
Cara-cara seperti inilah yang kadang luput dari kita ketika saat kita berdoa. Alamariawe aleta, alamatune aleta, alamasya mutu matu iena tu allalengan. Insya Allah malak da ipung Allah Ta'ala mirum mitai atanna miru madicing. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala puda si puluh-puluh mata ilalanna iwatuwe na tiri pung Allah Ta'ala mencaji allalengan papidecing. Natiri pung Allah Ta'ala mencaji allalengan adang pengat dosa. Sehingga insya Allah di sisa-sisa kehidupan kita akan menjadi orang-orang yang semakin lebih baik. Akhlak-akhlak kita semakin lebih terpuji. Dan insya Allah jiwa-jiwa sosial kita semakin meningkat setiap hari terhadap sesama. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, upakan dan nikah mau bicara maupun cueh karena podoong kena pak barakat pung Allah Ta'ala. Sininna ada patujui pole jeluk simatani pung Allah Ta'ala. Na sininna ada kurangin dan nyata pasalaya pole ri aleni itu mak bicarai. Allahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wabillahi taufiqi was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah tepajai ipangulunan niya si mata ipad darari weri kadapa puji maraja tari alim malakbit nampung Allah subhanahu wa ta'ala lasabari ilalanna iya waktuwi pada angka ki napasipulung anrangi napasitarupa ilalanna tudat-tudat napapideceng. Kita datang untuk bermajelis ilmu. Kita datang untuk memenuhi panggilan Allah. Karena podo ia mananna gok madacita ilalanna iwatui. Mencaji aletias salama irilino makutu perupi mencaji aletias salama imaturi akhir. Amin. Selanjutnya salawat dan niyama passalama. Tentu si matari pangului ri alim malabik na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siddi Nabi malada masaruma puji dan niya masarupain ring risinin na umat. Kenapa saya katakan demikian hadirin? Nasabak narikumilu bicara alagbiran na Nabi tadi nawat ding ipagang kami bawan rilin. Nasabak itu alagbiran na Nabi ta lepanyek dingi tempo na tuwo yang nyaman-nyaman itu tempo na mati. Ini terkadang ada orang yang senantiasa bertanya, engkamu pagaru baraka na Nabi tak langsung ri umat na rimun rilele na Nabi taripa masina pun. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih punya peran di tengah-tengah umatnya secara langsung setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kembali kepada Allah? Maka ia na aga-aga na pibaliang alimalabik na Nabi tak mencajitan riri idi
Maka da yetu nabi tak de nengkana welaiwi umat. Aganasan nabi tak. Hayati wa mamati rahmatul li ummati. Iyero iya nasan nabi tak. Hayati wa mamati. Tuwoku nania matiku nasan nabi tak rahmatul li ummati. Mencaji pamasi li umatku. Nabi tak pawiro. Kaya na bangsa pa. Yeko nabi tak mencaji masih ri umma na riwat tutuo na manas sa pak malahiran nita sahabat pangkau kena nabi tak batina makasin nita mano. Dengan jalan seperti itu maka sahabat mampu belajar langsung kepada Rasulullah tentang iman, Islam dan ihsan. Oke Rita. Aga to si tempo na napura mati nabi tak. Aga na di chinari idi. Kaya gini munro baraka na nabita nalili ni nabita ri pamasina pun. Iye na nasa nabita ay. Makada iyero iya. Mateku na niya tuwoku mancaji masiri umaku makibatwangi. Iye kulele ka ri pamasina yung pong Allah Ta'ala. Nawering nga pong Allah Ta'ala sidni alak bilang aga iro de nawat di minre amala na umakku ripuangi ye kode na pura ya pangolowa jolo ri aleku agar pak de cinna. Jadi itu amala tak bet kadua ipenre ilalan na tas siminggue de nendre na rekode na ya pangolon ri nabi. Nasabak magay, nabi tak pak kita mata de igagiri tengah na umatna. Tapi secara batiniah dan hakikat Rasulullah itu senantiasa hidup di tengah-tengah umatnya. Ya pengolahan ni. Gangkan na makin nabi tak. Ye komelo iipinre amala na umatku. Riwat tunna asiningi ala rapanna. Amal itu kan diangkat setiap Senin dan Kamis. Makanya biasakan kita sering itu istilahnya kita puasa Senin Kamis itu dengan harapan makna ia kuma puasa so Senin na so Kamisi wat ding amai narik koto puasa matangak puasa decing ijamat decing ipukengka ninre apalatta. Makanya kan kita disunahkan puasa di situ. Karena kenapa? Saat itu puasa kita, amal kita diangkat oleh Allah. Cuting kalingi pa. Aga nasa nabita. Ikumilo iipinre amala na umatku ripuangi. Nabawa ni malekae amala na umatku rioluku. Upan na. Yeroko napitang nga amala na umatku malekae. Megangi de cinna na iya papeja na aga nasa nabita. Hamidullah. Puji-puji kearipuannya. Saya bersyukur kepada Allah na sebab ternyata ia anu meloin na pendek megangi decengi na ia patpejai. Tapi jika sebaliknya kata Rasul, itu sinarikola rapan na iro meloin na tiwi maleka megangi rotak na iya anu mapacing megangi anu masalai na iya anu madeceng. Apa kata Nabi sebagai bentuk kecintaannya kepada umatnya? Istighfartu ala Allah. Iya nasa miloto bakang itu umakku ripuangi. Magi miloto bakang ukolino. Baje de nagaga papeja na umakku nrapi ipung Allah Ta'ala. Adakah orang yang begitu mencintai umatnya? Kamu pagatau pak malak mapujiri ini. Kecuali alih malak na suruh na pung Allah Ta'ala. Ketika kebaikan itu Nabi akan bersyukur kepada Allah. Jika keburukan yang paling banyak maka Rasulullah bermohon kepada Allah dan meminta tobat untuk Allah. Ini lo tobat ki. Maka ia na agak pak mentegak syukurkan ini. Wata
Betapa banyak kebaikan-kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma yang menjadi pertanyaan, kegena tawat dinyak dampaknya matuk dosa nu pun Nabi. Kegai bangsa. Kegai model itu apa kiro. Nah sebab biasa upo ukun romi. Maka dekat mega tau mati pak mengaku umat na Nabi tak, tapi Nabi tak masak kasakar ni. Pada mata itu pak atai. Mega tahu mengaku atari puangi tapi dek nang kaya enggak ate ukupun. Magi aku apa? Nasabak dega bate na pak dupai ale na mancaji ata makuto por umari Nabi tak perlu kipangkokan na niya ampe-ampe na. Denal lahiran. Denal lahiran iro agagay kwaling na pa. Napikibate tapal lahiran iro. Ye ko mga kuko ata alahirangan na ate paang ka irita pakasiwiyang. Deji ko mga kuki ata na degaga pakasiyat ta aja ama idik ka ngaw-ngaw. Makotoro na bita. Mengaku ki umat na nabita tapi pangko ketak di inang ka na iya ipu ampe anu angke malak na pu ampe nabita. Idik ni mengaku. Maka tak pacoban pak pada takapesa. Coba kita bermuhasabah saat ini pak. Ya komelo ki mencaji ata mesti kasirisan alita. Makanya kan de tugaga Pak Mundrin na pagkasiwannya kota niya la'allakum tattaqun. Ibadah itu Pak. Sinin na pagkasiwan iya angkay na suruwa pong Allah Ta'ala cik di bawah capak na itu. Aga iro. Melo imnite pong Allah Ta'ala makanjak moga ampe-ampe mu rimun ripuramu mu pasalin na pagkasiwan. Allah lihat di situ. Biasa tingkalingan Pak. Mungkin sering sekali kita dengarkan melalui guru-guru kita. Agak dek ganang katingkalingi suruh matapat ni pung Allah Ta'ala Pak. Dengan sahabat na di Madinah. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di antara para sahabat. Matangang itu datu damakor Pak. Mapapuloy ada Nabi ta. Tali'u alaikum min ahlil jannah. Ye matu. Angka tau matu lalu kutuyolomu. Ye natu tau isa suruga kekeke. Nabi tak pawiro pak. Dena met tamatu angka tau lalu kuyolomu isa suruga itu. Maga na tas di pak nariko Nabi tak jelo itu makir. Ternyata pak. Delamit tapurana na po Nabi Ta'iro ang katogat dari kalangan sahabat Ansar pada sana masih kita. Ansar ni? Nah, Ansar. Dari kalangan sahabat Ansar, ya ke sahabatnya Nabi Ta'ang kedua Pak. Ada orang-orang muhajirin dan ada orang-orang Ansar. Muhajirin itu Pak adalah orang Mekkah yang ikut hijrah beserta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah dinamakan orang-orang muhajirin. Kalau orang Ansar, orang penduduk asli Madinah, ia angkat tarime Nabi tak sibawa sahabat na pole Mekah. Kenapa dikatakan Ansar? Ansar itu artinya orang-orang yang suka menolong. Napoji matulungi. Jadi makutuka pangku masigiin na po dito si tulutulog. Apa asan na masigita al-ansar. Di kota manik masigi al-ansar mamagi-magi ko masuni pole ko masigi dek na pada tipat di bola tan na podo kasi wat dingi utulog pada kurupataw. Aja na sa balik na. Masuko pole masigi bali bola mo di meway ada. Jamaana agayro al-ansar. Uy, kanja pasan na masigina. Magato si alena. Dari sapaw-paw. Contoh. Itu kan begitu Pak. Maka tak kapucik ditahu. Angka tahu Pak Tama dari kalangan sahabat Ansar. Mericak mupiak pun.
Mercak mopi. Mercak mopi jenggot na, metik-metik mopi bekas wejenik na. Nah dia lagi tahu pak tama, kau tanya iya. Maka ni sahabat iya na tahu nasan Nabi. Yattali'u alaikum min ahlil jannah, yattali'u alaikum min ahlil jannah. Iya tahu pak, pure mas sampaja, pure, pokoknya dia gak sewa-sewa. Sisan na bajanna, metik si Nabi. Yattali'u alaikum min ahlil jannah, angkatumatu tomelot, angkatumatu tolalo koyolomu isa suruga itu. Sisan na dia Nabi tepuran apa, Nabi tak lalo si iya matoro to iwan ni'ro. Doang ngesun hi. Doang ngesun itepu, tialay na. Sisan na gan na italong ngeso. Yattali'u alaikum min ahlil jannah. Wala hawla wala quwata illa billah. Tama siro tawin pa. Talungeso malolesu adalah Nabi taci ini tahu kinatut nagallo. Iya. Maka engkau sahabat penasaran. Abdullah bin Amr bin As. Yero panglut Abdullah bin Amr bin As penasaran nih. Rasul. Maga ko musuro kalau bolani roto ini lo kalau miti aga di na pusipa mana kamak na kusa suruga. Jadi kong katau matu ko pak jamaah na langsar tita tiba kanya-kanya ampe-ampina dan sebagainya dia marjal lo ko mapan ni kulan mitai-tai. Nah, agak tu na jama man ka manajit tahu. Alarapan na pato contoh. Agak na jama apa istimewanya orang ini Pak? Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menunjuk bisa surga itu. Nah, ikut Nabi tamak jalo papa ada lo nonton mak desa surga togan itu. Nah, bini mana idi na jalo makwar. Tapi mata pi pada kita na podo ikut tanya idi na jalo di ngami ipusi pasipak nero tawir. Maka datanglah Abdullah bin Amr bin As ke rumah orang itu. Malam pertama, mutuk tengah benih. Panglut Abdullah ibnu Amr bin As. Yero tempo na mutuk tengah benih lah atau matin ropapa na runtuh. Matin runtuh. Dia tahu itu masam pajampan. Sisan nanita si Elena, dito na sampajak duha. Oke. Kenaro penilaian naro. Malam kedua, makku masih. Makku siro. Itu kan dia nak salah nabi. Tapi nak itu makku isa suruga. Mapamulan ni Pak, mapamulan ni menre. Ini penyakit Pak. Ini penyakit Pak. Hah? Melihat dan menakar kebaikan orang lain dari kacamata kita, jangan sampai. Persoalan yang itu tuh. Ya ko timbangan na de cetak melo ta timbangan ide cennete maka solalu oke. Maka solaki. Gende dompen. Sisan na genne talumpan ni makko matoy. Den le paran na pau ni. Adam pengekah lo naro ada. Majid nangka. Narampe na bita okko masigi italung ngeso na pakoli-koling. Ikututu mijeti mapolo makada angkat tumatu lalok kolomu to isa suruga. Na dega aga to lalok temputa cerita si masuro na penglata. Lalu kata dia ini. Jadi make kapa makanja melo ka makutana. Aga memat je mujamuk kubolamu. Ada decemu, ada keistimewaanmu, mana kerja nasan Nabi atau isa suruga kok. Nak kader sahabat ema adari illa ma ra'ait. Dia iseng. Namita katuk kubolaku talumpan ni ko talungas somonro kubolaku namita gitu ampe-ampe ko. Tumiro mak dapat kasiya matang tuku mak kasiya perlu kedegaga. Semuanya standar Pak. Berejamaku alhamdulillah. Sunnah rawatibku kabaliaku dan sebagainya alhamdulillah. Tapi mungkin saya tidak menonjol dari sisi amalan-amalan yang lain. Tapi nasabak makutan aku kira-kira agar onita nabita sehingga makwa karo
Maka sahabat itu mengatakan, Yerupal alarapan nakung kanito suruna pungala tala makuna nadik nawisangi iya. Nadik nang kanatire siya egan na sahabat. Kira-kira menurut iya ang kedua. Dan rupa mi. Tanapodo iya na replenita nabita mencegah alalang kuya mata masuruga. Aga na sa iro sahabat. Yang pertama, Yeru iya. Ikumilo ka matinro. Demito gaga ilalan na atiku abacingan ripadaku turipancaci. Demito nang kamelo pusipa itu melo solangi atin na tau. Nasabau parang. Baka da iya kotasit di rupa tau isolangi atin na saman na isolangi manang isa na lino atin na tau. Niga di idi, niga tau pak. Ta coba kita pikir. Niga idi, niga tahu. Ye ko an katau ijari, palisuri alemu, mupoji ka narpepak potokko. Ta coba kita timba-timba aja. Ye ko an katau ibang-banguang, palisuri alemu, mupoji ka narpepak potokko. Ye natunak ka na tahu, niga idi, niga tahu. Makanya Allah membingkai kalimat istimewa dalam Al-Quran. Kalau orang beriman, innamal mu'minuna ikhwah. Majapun na sinin na tumatapak emat pada burane manang. Ia telah itu mat pada burane pak. Peddi na pada burane tak mesti ipu peddi. Sara na pada burane tak mesti ipu sara. Bukan sebaliknya. Jadi to kerukurnya le tamak na matapak muki dah. Idi amami madece nade na madece pada tarupa tahu. Na yapo na miga kajajama kukipa maka yang penting ya madece muka mon ritupi tahu. Tabe pai. Ada yang keliru dengan cara berpikir kita. Aja lalu tapapau ya. Aja tapapau. Dia takaboro ya. Biasa kaya takajan na pak nariko ubaci pak dongan na Nabi Ibrahim uka kurangi takajan na lakdakat. Aga na sapulta Nabi Ibrahim tempo na melodong. Itu diabadikan dalam Al-Quran pak. Rabbi ja'al hadha baladan amina. Warzuk ahlahu minas samarati. Pun. Alingi asaliwangan ngi kampungi. Agar asaliwangan na jolo kampungnya hilau. Apa selanjutnya? Warzuk ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ye ko pure ta pasalewana pang aringi papedale ri atamu. To iya angke mataperi ko dan niya mataperi sorimun rim. Pakutana na pakanjakna ayatna kanjakna pak dongan Nabi Ibrahim. Monrole jolo decenai telae keamanan. Ya Allah, anugerahkan keamanan pada tempat ini, pada negara ini. Alengnya asalewangan magai pak. Namo makan japak kedalik na to narekodena amak kampungnya pada salama. Ita pakan jaki pak Benuataki. Namo masulap pewaram parang narekodena milo tanang akatetong na tawe pak si merocak-rocak. Coba kita lihat di Palestina pak. Ini tunjuk kemasan pada subuh Masya Allah. Ya pul kabendorong lalu kakai maka petang. Pahlawan. Tapi saya merasa aman pak. Dan ini nikmat yang tidak ternilai. So gimana torapeng. Tapi narkotika rocak ini. Agak kanjakna. Maka Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, minta kepada Allah. Tenapodo tisalewangan ipak kampung kita. Dan ini yang dilakukan di Makkah, di Arab Saudi. Dan sudah dicontoh di Malaysia, tapi di Indonesia mohon maaf mungkin belum. Apa pak? Salah satu kewajibannya seorang khatib Jumat di mimbar-mimbar Jumat di Arab Saudi, Malaysia,
Salah satu di antaranya mendoakan kepemimpinan pemimpinnya. Ilo doangan gini cina cuma perintah. Pertanyaannya, pernahkah kita seperti itu? Pura ilo doangan cina cuma perintah. Nareko madecing itu mah perintah, pak nademu pak guru itu mah perintah, mah pidecing. Coba pak, ini kan ayatnya jelas. Maka dari sini kita bisa meneladani lisu kapema pak. Maka dari ko angka pada sifat-sifatku nita surona pong Allah Ta'ala natang rakato suruga demi Allah semenjak tua ka de nang kami memang upena di de nang kami lo pusipa isolanya tinda pada kurupat de umelo. Kenapa pak? Niga iya niga tahu. Ya tu biasa nasa timak dan rekuyale rudu ale tak menyamangi pak kalinungi. Ya tu katunasa biasa makda isal. Sengyalemu. Ya kong kagaga mi mujama mo timba-timbangi makda aja ama ya madecet tapi masolang ti aja mujama pak. Namo de mo pacangi dalele itu. Kan seperti itu pak. Nasaba ipalisi peman realita. Maka bagi saya pribadi pak, dengan segala keterbatasan ilmu saya, maka ilmu yang paling tinggi yang mesti dimiliki oleh orang adalah tahu diri. Ilmu is'al. Dia nggak kecotan dari pak disengang itu pak. Ikuti makan dapat kesan tapi dia mau is'al padamu. Kau punya harta tapi kau tidak is'al, kau mau kamu kemanakan harta itu. Dan sebagainya. Maka ini suka memang alasan pertama pak. Maka coba kita ukur. Ada orang yang ibadahnya standar. Tapi dinamakan oleh Rasulullah SAW. Terima tepatnya pengelatan atau isi surga. Karena kenapa? Dia mampu menjaga hatinya. Dia mampu menjaga jasadnya. Dia mampu menjaga badannya untuk tidak melukai sesamanya. Yang kedua, yaitu si iya. Iko iro paling itu suruna pong Allah Ta'ala. Aga iro iya. De nang kanamase sa papinadiku. Nariko ang kataw. Tatamba papidalik na. Lolo nga papidalik ide igagar iya. Iro? Denang ka umasarasara na rekong kadali na tinadig ko. Tegi mondoro pak, jama-jama ngati manang liro, jama-jama ngati. Jadi ko okko mi teti made cepai, ti makanda ya Allah lo nak keterunta, tapi ko okko makapbongi e tabi. Iya nokko ati e marota apa. Maka anak iya na tu pak sabak na dek na paja na rampe tu acata. Ya kau harapan na ang kapagkasamilo tajama tepatsin rolo. Tapi atik tak baje engkau mampu merasakan nikmatnya ibadah itu. Bertambahnya rezeki orang bukan menjadi perkara bagi saya. Tatambah dalek na kaya engkau khususnya. Kenapa? Allah mengatakan dalam Al-Quran. Rumus rezeki ada dua. Apa itu? Alladzi qaddara fahada. Iro dalek pak qaddar. Aja telah qadar pura atoro. Ya konoloki madece pak genai dua aja fahada. Aja telah fahada. Ya ko Allah Ta'ala matoroka ko dalikmu alina tutu pong Allah Ta'ala melepat 77 Allah langan na dalikmu kan kamu papuli. Apo ini? Pak ini mana milo murusu ini? Dia nagaga pada jama-jama tahu buku tungan itu pak narko jama-jama na pong ngalata la mili jamai. Aga tala jama-jama na pong mili japa. Alena pong ngalata la matoroka ko dalikmu. Allah yang atur itu. Ia ko de pigaga aswe palisi pe mo. Tanami ko dalikku kapan? Ia kong kamu pucina na de pigaga pa alarapan aja na musalangi. Pongi palisi pe mo kalemu.
Kira-kira kung kaninaling nga pong Allah Ta'ala iru pak cucuk mo garok kuya. Nasaba angka dali o ding angka pa tapi niti pong Allah Ta'ala di na cucuk to kuy ko. Kan bisa mo dili tapon. Oh, iko sapo. Contoh. Contoh. Oh, iko sapo ka panulis si ko nito. Apa paano lebih taliwat-liwat ko? Ang katotaw pa kadaro kanya pala bilabin ni. Magi kay iko basanani tay pala bilabin mi galicin. Agar pa. Batitaro pikiri. Tapi ang kato siyang go tapali ko magato simple nasa tanya basanani ron kakak na ro. Apa ang karagagan na naliwa sekik na o chochon. Okko nito pa mundo resona setang ipakatulutuli tawi. Ye naraguna na tappa ye naraguna na pakkasiwyangi. Nasaba na ito gagan na jang setang ipakuli na pakwaki. Meron ko panganguri. Bene ka pa pagawe pa tabi bene pagawe ka pa ito setang iwat ni pensiun bini. Iya ko denag ko matappa mana ni tawe. Nasaba iro tappa pa bicara masuk mutama papada na pasa pa maka angka na najama-jama setang. Iya ko mat di bola sinapasa mo wat ding amma ko paleko. Agaw. Wat ding amma ko nangi uparaganday. Nasaba ito tappa makuro. Maga tayo tappa. Ito. Iya makuro mo kanda tappa ta. Maga koloro palawangan na subuhan na laro pak di sa mukru tapay. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa. Doa yang paling sering, doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi. Allahumma ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Pasti tepat bolak-balik atin natin. Nabi tak apa. Nabi sendiri yang dijamin oleh Allah surga tempatnya, masih khawatir terhadap hatinya yang senantiasa berbolak-balik. Bagaimana dengan kita? Andre mana sesi bawa anda teman sesi garu-garu mopa. Dewa kedan teman sanu masalah Pak De, madari ki mandre Pak ya lupa mak bismillah. Madari ki mandre lupa mak bismillah. Masuki pelebas segi Pak tak pelak mana Pak doang na tapi biasa yang lupa. Bati na rupati Pak aga je meleak boro-boroan nama na ini na tahu Pak mapa tak lupa. Maka apa yang kita sombongkan dalam kehidupan di tengah keterbatasan kita, di tengah kekurangan kita, maka kita butuh Allah untuk bersandar dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Apa upan apa malada mapasandri ko nupak upan atau malada mapasandri ko pakalunong Pak siap-siap kita kecewa. Apa ye koko kilinoy malada sandri Pak ye baraya gaga Pak ang kasi sandri si madarin rupo. Tapi koko kopongi mapasandri di gaga Pak orogingem dunia umpamanya kau tidak dapatkan tapi Allah telah menyiapkan perkara istimewa di akhirat. Saya ingin sampaikan Pak, irpung Allah Ta'ala ni samitumu dili. Ang kami tuatan na pung Allah Ta'ala Pak, namu pung Allah Ta'ala matuk pa akhirat ni utuma pangiwan. Maraja pangiwa. Pura ni aje, lay padang ngayak na pung Allah Ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, wa tukallimuna aydihim, wa tashhadu bima kanu nisang napla uraya Oko akhirat matu ipatokun ipanan na liman na ipanan na aje na masaka mupi tapi dena biro pengelata lah canggih itu. Saya sering mengatakan bahwa itu maku kipai engka alak na pasat tawi unrubate na melo manini tawi engka amaga na cecet apa pule. Makanya biasa kung kagagat tak berharga ipasanya ke sana. Ya makir. CCTV. Bagi ni pasang CCTV Pak. Angka ama anu masalah Pak. Angka bukti. Ya toh? Makotoro ba ito? Kuakira.
Angka to maraja sakka. Akannya iya. Denang kawalan. Denang kau jokak ko to. Nasabak maraja sakka ko. Mak di pengelatan na pedang malekana. Putar akan yung CCTV na. Ada merek na CCTV tak. Angka merek na. Ada merek na. Inna alaikum raqibun wa atid. Ada malaikat rakib. Ada malaikat atid. Iya CCTV tak. Angka na padak ke pengelatan ko. Denang ka na mati lampu. Denang ka na digaga jaringan na ang katuto. Magi na patinrosan ni pengelatan malaikat pa agar malaikat mampu mencatat setiap detil-detil perbuatanmu. Ada saatnya kau bertobat terhadap salahmu, Allah akan hapuskan. Tapi ketika dosamu bertumpuk tak pernah kau tobatkan, maka siap-siap kau akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Putarakan ni, aja nanti masaka. Kanya cara tanya aja iya kasih na kanya cara na tanya iko na tapamu. Tapamu. Di-upload di sosmed, viral. Iya tuh. Agak namo tu pako ko kilino viral. Itu mapu internet si bata peneruntu tapa misaki. Tapi kok koi akhirat di depan semua manusia itu diputar. Leputar akak kok. Degage busuk bakku kemana si Pak. Maka aib dan keburukan itu akan nampak. Dan akan jadi malu yang luar biasa di hadapan Allah dan di hadapan semua manusia. Lui engkanya tuh. Makanya tadi saya sampaikan. Ketika kau melakukan keburukan. Ketika engkau papejakmu mujama. Kau boleh aman dan merasa nyaman. Ketika ada keburukan yang kau dapatkan. Tapi kau mampu lepas daripada pengawasan manusia. Kau boleh lepas daripada pengadilan manusia. Tapi kau tidak akan pernah lepas daripada pengadilan Allah. Kenapa? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah itu hakim seadil-adilnya, Pak. Terakhir, mukban matasui. Apa yang saya ingin sampaikan? Apa sandre kiri puang ini, Pak? Apa sandre kiri alena puang masalah? Hanya dengan cara seperti itu, bajik matat dai bateta turi lana pakalinota. Dengan segala keterbatasan yang kita punya, dengan segala kekurangan yang kita punya, Pak, maka yakinlah, yiku pole nang kamatu nang kawat tu Pak, na pole telai Pak, betul-betul kita merasa kurang di hadapan Allah. Maka salah satu caranya berdoalah kepada Allah. Yiku angka sarata. Yeko angka malat data pusara larapan na agi malat data pusara milo doang datangi Allah dengan penuh ketawaduan, maka bolehlah kita amalkan doanya Nabi Musa alaihi salam. Jadi angka tu Pak dengan pangrutan Nabi Musa Pak timpo na pura na pinung untana anak na pangrutan Nabi Syuaib. Iero panglutan Nabi Syuaib angka anak makunrinna nasaparan Allah kayang. Angkay Nabi Musa kalau lowe lampe lamupah. Naruntuk ri tengah na padangi nasabak makundra-kundra iero riolo pa ikomelo ipinung untai mun ri pitawana makundra ipinung mak orang ilo pue mana jolo na pinung untana. Tapi angkay panglutan Nabi Musa natulong iro makundra deni sa makadanak na Nabi Syuaib iro deni sang. Yo kan dikasih natulong dengan penuh keikhlasan. Mesti na alena jolo tapi na pak dulu iro makundra iyo. Isan na pura maparo pak na pinung. Salasay na pinung jok kay macino pangluta Nabi Musa yawana juk kajumi nilo doang. Doanya itu ada di dalam surah Al-Qasas ayat 24. Surah Al-Qasas ayat 24. Wat bisa ta baca-baca tu nari kotak betul-betul nasangnya tahu mata nak tahan ni sat di pakkalinota. Maka bacalah dengan penuh ketawaduan ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Musa lewat doanya. Apa kata Allah? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Betungan na
puakku majapunna idi ni malada wa paraluwa panonorang nga papi deceng aga idi man idi putu orang nuap pun panonorang nga papi deceng nan niya sininna anu ia angketa patudun ri aleku. Apa yang terjadi Pak? Ketika Nabi Musa selesai membaca doa ini, datang perempuan ini memanggilnya, noli kambo. Mata sedih Pak. Daliin lolo, tanya disapa, daliin lolo, noli kambo. Jadi semakan irto muli Nabi. Maka datanglah Nabi Musa kepada Nabi Syuaib. Maka dapit ini. Melo katus saparang Allah kang anakku. Maka seketika itu Nabi Musa Pak, yang dulunya hanya tinggal di mana tidak jelas dan sebagainya, tapi ternyata berkah doa ini setelah menolong orang Pak, doa ini setelah menolong orang, ternyata Allah mengijabah semuanya. Yang tadinya belum punya istri, anak-anak Nabi Syuaib nak bilang, silahkan kau pilih. Nalatoni benena, anakna, angkatona onronna, ijami topa andrena, mas sepukna. Nang kemana nih? Kemana Pak? Kenapa? Apa yang saya ingin sampaikan Pak? Cara-cara seperti inilah yang kadang luput dari kita ketika saat kita berdoa. Alamariawe aleta, alamatunai aleta, alamasya mutu matu iya natu allalengan. Insya Allah malak da ipung Allah Ta'ala mirum mitai atanna miru madecing. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala poda si puluh-puluh mata ilalanna iwatuwe na tiri pung Allah Ta'ala mencaji Allah langa papidecing, na tiri pung Allah Ta'ala mencaji Allah langa adang pengat dosa, sehingga insya Allah di sisa-sisa kehidupan kita akan menjadi orang-orang yang semakin lebih baik, akhlak-akhlak kita semakin lebih terpuji, dan insya Allah jiwa-jiwa sosial kita semakin meningkat setiap hari terhadap sesama. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, upatkan dan nikah mau kebicara maupun cueh karena podo kena pak barakat pung Allah Ta'ala. Sininna ada patujui pole jeluk simatani pung Allah Ta'ala. Na sininna ada kurangi dan nyata pasalaya pole di aleni itu mak bicarai. Allahul muwafiq ila aqwami tarik. Wabillahi taufiqi wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah tepajai ipangulunan niya si mata ipad darari. Wali kadapa puji maraja tari alim malakbit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabari ilalanna iya waktuwi. Pada angka ki napasipulong anrangi napasitarupa ilalanna tudat-tudat napapideceng. Kita datang untuk bermajalis ilmu. Kita datang untuk memenuhi panggilan Allah. Karena podo ia manannaga go majacita ilalanna iwatui. Mencaji aletias salama irilino makutu parupi mencaji aletias salama imaturi akhir.
Selanjutnya salawat dan niyama passalama. Tentu si materi pangului ri alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siddi Nabi malada masaruma puji dan niya masarupain ring risininna umat. Kenapa saya katakan demikian hadirin? Nasabak dari pemilu bicara alagbiran na Nabi tadi nawat ding ipagangkan bawan rilino. Nasabak yaitu alagbiran na Nabi ta lepanik dingi tempo na tuo yan nyamang itu tempo na mati. Ini terkadang ada orang yang senantiasa bertanya, engkamu pagaro baraka na Nabi tak langsung ri umat na rimun rilele na Nabi taripamasina pun. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih punya peran di tengah-tengah umatnya secara langsung setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kembali kepada Allah? Maka ia na aga-aga na pebaliang alimalabik na Nabi tak mencajitan riri idi. Maka da itu Nabi tak de nengka nawelaiwi umat. Aga nasan Nabi tak hayati wa mamati rahmatul li ummati. Iero iya nasan Nabi tak hayati wa mamati. Tuwoku na niya matiku nasan Nabi ta rahmatul li ummati mencaji pamasi ri umatku. Nabi tak pawiro. Kaya na bangsa pa. Yeko Nabi tak mencaji masi ri umat na riwat tutuo na manas sa pa malahiran ni ta sahaba pangkau kena Nabi tak batina makasin ni tamano. Dengan jalan seperti itu maka sahabat mampu belajar langsung kepada Rasulullah tentang iman, Islam dan ihsan. Oke rita. Aga to si tempo na napura mati Nabi ta. Aga na di cindari idi. Kaya gini mundur barakat na Nabi ta nalili ni Nabi ta ripamasina pun. Iye na nasa Nabi ta. Maka iero iya mateku na niya tuwoku mencaji masiri umaku makibat wangi yekulele karipam masene pong Allah Ta'ala nawering nga pong Allah Ta'ala siddi alak bilang aga iro de nawat di minre amala na umaku ripuangi yekode na pura ya pangolowa jolo ri aleku agar pak de cinta. Jadi itu amala tak kedua ipen re ilalan natas seminggu de nendre na rekode la ya pengolon ri nabita na sabak magay nabita pak kita mata de igagri tengah na umatna tapi secara batiniah dan hakikat Rasulullah itu senantiasa hidup di tengah-tengah umatnya. Ya pengolon ni gangkan na makin Nabi ta. Ye komelo iipin re amala na umakku. Riwat pun na asiningi alarapan na. Amal itu kan diangkat setiap Senin dan Kamis. Makanya biasakan kita sering itu istilahnya kita puasa Senin Kamis itu dengan harapan makna ia kuma puasa Senin na so Kamisi wat ding amai narik kutu mapuasa matangat mapuasa decing ijamat decing ipukengka ninre apalakta. Makanya kan kita disunahkan puasa di situ karena kenapa saat itu puasa kita amal kita diangkat oleh Allah. Cuting kalingi pak agana sanabita ikumilu iipinre amala na umatku ripuangi nabawa ni maleka amala na umakku rioluku upan na yero ko napitan nga amala na umakku maleka
megangi decenna na iya pappeja na aga nasa nabi tak hamidullah. Mak puji-puji kearipuannya. Saya bersyukur kepada Allah na sebab ternyata ia anu meloi na pendek megangi decengi na iya pappeja. Tapi jika sebaliknya kata Rasul, itu sinarikula rapan na iro meloi na tiwi maleka megangi rotak na iya anu mapacing megangi anu masalai na iya anu madecing. Apa kata Nabi sebagai bentuk kecintaannya kepada umatnya? Istighfartu ala Allah. Iya nasa milo tobakan itu umatku ripuangi. Magi milo tobakan ukolino bagi de nagaga papejak na umatku nerapi ipu ngelata. Adakah orang yang begitu mencintai umatnya? Kamu pagatau pak malak dak mapujiri ini. Kecuali ali malak na suruh na pengelah ta'ala. Ketika kebaikan itu Nabi akan bersyukur kepada Allah. Jika keburukan yang paling banyak maka Rasulullah bermohon kepada Allah dan meminta tobat untuk Allah. Ini lo tobat kaki. Maka ia na agak pak mencari syukurkan ini. Alhamdulillah. Betapa banyak kebaikan-kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma yang menjadi pertanyaan, kegena tawat dinyak dampaknya matuk dosa nu pun nabi. Kegai bangsa. Kegai model itu apa kiro. Nah sebab biasa upo ukun romi. Maka dekat mega tau mati pak mengaku umat na nabi tak tapi nabi tak masak sakarnya. Pada mata itu pak atai mega tau mengaku atari puangi tapi dek nang kaya enggak ate ukupun. Magi ku apa? Nasabak dega bate na pak dupai alena mancaji ata makuto per umari nabi tak perlu kipangkokan na niya ampe-ampe na. Denal lahiran iro agak kualin apa? Napik bate tak palahiran iro ye ko mangaku ko ata alahiran na ate pa angka ini tapak kasiwiyang. Dia ko mangaku ki ata na degaga pak kasiyat ta aja amma idik ngau-ngau. Makotoro na bitta. Mengaku ki umat na nabita tapi pangko ketak di inangka na iya ipu ampe anu angke malak na pu ampe na bitta. Idik ni mengaku. Maka tapa coba pak pada takapesa. Coba kita bermuhasabah saat ini pak. Ya komelo ki mencaji ata mesti kasirisan alita. Makanya kan de tugaga pak mundrin na pak kasiwennya kota niya la'allakum tattaqun. Ibadah itu pak. Sinin na pak kasiwen iya angkay na suruwa pungala ta'ala cik di bawah capak na itu. Ada iru. Melo imnite pungala ta'ala makanjak moga ampe-ampe mu rimun ripuramu mu pasal nara pak kasiwen. Allah lihat di situ. Biasa tingkalingan pak.